Spesial buat pengantin, ada ngobati hati. 3G Production Asik. DS Audio. Mungkin doane kita istiijabah nunjukakeun cintane beli pantes go kita. Yo. Ada ngobati hati karya cipta dari Bang Saleh Kita RM. bergoyang. Anyong. Spesial nyanyi masyarakat Kubu Keras Babakan Cirebon. Baisan nada Bapak Antoni, Ibu Umi. Sampai sekian beli klalen janjine ning waktu apa cuma pura-pura klalen karena wis karong sejen sampai akhir dunia sampai tekan nutup mata beli bakal nyakiti hati ikut cuma janji karena wis kebukti sekian wis pindah hati. Yo, maling-malingan awak lagi demennya. Wis wah dia udah wis angel wis diobati. Mbak Ainun wis oli jodoh dengan doane wis diijabahi kabeh karo si mama kok wis ilang kabeh wah. Jadi kian wis adem atine kono ora ya. Tuku maning, tuku Mbak Ainun. asik nyong. Wong bojong, ayo wong bojong. Jare ngomongi maning. Wah, asik pasti. Wedi, kaya kita ada macan wedi. Apa beli mikiri karena wis oli ganti ning kene kita sedih ngobati hati. Spesial buat tamu undangan Bang Anten. Pahite ning cinta manis ning janji wadon sing ana ning doa tega nyakiti. Mungkin doane kita wis diijabah nunjukakeun cintane beli pantes go kita. Sampai sekian beli janjine ning waktu apa cuma pura-pura
wis kebukti sekian wis pindahane iklonyo maning bes asik penganten cocok di kaku penganten kaberan ora pas nikahku jagate udan aduh aja traveling aduh juga Emang tulisan bae ya. asik diklonya wae bos aspal Ayo pakai bos aspal siapkan lagu nih. apa beli mikiri karena wis oli ganti lingkene kita sedih ngobati hati Asal penyok. Ayo bos aspal. Bos aspal. ayo sedulur pleret Pada kumpul dulu. pahit ning cinta manis ning janji wadon sing ana ning doa Bos sate. tega nyakiti mungkin doane kita wis dijabat nunjukaken cintane beli pantes go kita sampai sekian beli lalen janjine ning waktu bernya apa cuma pura-pura lalen karena wis karo wong sejen yo mak sampai akhir dunia sampai tekan untuk mata beli bakal nyakiti hati iku cuma janji karena wis kebukti sekian wis pindah hati Pragat nih, ya, spragat nih kan.